Geçe Seytek mektep var, benim çıkırıştı. 3-A klasda benim balam okuyup gelip kitap yönünde sağa götürüp verin istedi. Anam bardım. Anam benim çoğun baldarım eski 3. klasın baldarım. Karap durat bardım. Anam süyle vatam, uşular düşünüp vatam, yok bu da vatamda. Köp dese dayar da algan. İmam palanca kitap bunday, tekinçe kitap bunday dayardagam. Oşonun barını aytsam, düşünüyor, yok bu deyip bunda özüm gülönüsü vatam, biroq süyle vatam. Ana bir vaqt ayttım. Urmatlı baldar, adamlar 3'e bölünür dedim. Birinci bölüktörü bular ercilik, batırlar, çoğun liderler, sayasatçılar, alımlar, bular tarıhtı jasagandar. Ekinçileri oşulların jasagan tarıhtarın kağızga düşürüp жазgandar. Bular da kıyın. Anan üçüncüsü oşol жазылgan tarıhты okup alıp, "Ha, şunday eken maşallah" dep okugan okuwçular bolup 3'e bölünöt. Алар деле кыйын, бирок калгандар ушуларга кошулат бардыгы. Тарых жасагандар, жасалганды жазгандар, анан окуп алып, ырахат алып, кайф туткандар ушуларга бөлүнөт. Десем, барды угуп аткан, эми муну деле түшүндүбү деп отургам. Ана бир малдана кимди сурап десем, бирөө колун көтөрүп, жанагы 3 тайпанын кайсысына кошуласыз дейт. Анан мен эсиме чыгып калды айткан сөзүмчү. Кайсымышты десем, жана айтпадыңызбы, тарых жасагандар, аны жазгандар, анан жырга окугандар.